adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Karbia khai pulute isi khai kang thim binong mindar purthimi jikloar ni pen plangrap akhai lake karbi henlo karbia nim lake hindu pen kaprek ke do ananim ta kalilum karbia khai lake isi nim rokom saphong jutang jubat lamlun temo ke thir thi pakhai lahen lo ke thir thip la pen kaprek akhai jutang anim saphong kaprek pen choram nang ne pin posi karbi ke isi khai kang thim pang thek chelong lo Joarkli cho phejo la pen hem phu mukrang pirosin ja so hen lo karbilo la so pen matha ponsi ke ECCM ahin pen matha ponsi karbiaron barim anim ta ang songan ki pali dun thek ja phan pura ni misi ning isi po athe pn pon pen kedam ta sengkan karbiaron barim armuching rumomai pipaman pon la sonsi pining sengkan le thot stame ingde hini karbiaron barim armuching rumomai pi taralang swalong peman pon thu Bangsor muching rumamai piki paman ponalong bangsir kep kurusara tumpen bongkrokar nam kipu Japon linsi bangsuri suse akurusara tumpen aron bari ma farman bongkrokar nam puponsi hirjume hangpon pen char happy la pen uche piatum kedo ana phansita mi archopon Anparta bangso amai ki paman ponalong alhisar poman pen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma kachitong dunalong KACCM Dr. Tuliram Ronghang EM MSC ke do anan parta aron barim anim ke kroi thipara ra tum chitong dunsi ingdeng hini karbiaron barim arbuching rumamai pialong RDP do Ladak kemang hunai ya thangalam dawe aron barim bulote aron barim ke hokpet ke lage religion kali aron barim aron minang klang olo Kristen aron kimilo arong juda aron kimilo lukhimon nunda aron kimilo ni tum ga barim no into ha prete plangra pen sichidu thibatu ni to religion alam ke lage ni to religion ke lahanlo ni tum ke nature bhandar dom po e fisar fusar dom bhandar dom lo tirim da ni tumar nam lo arnam ta arnam aposi nang arjupo nang pianim lo pulote honghari boje than bo honghari ke kopilo pulote honghari ke hakko pen kirim kardom la sofansi lahai karti jupiu fansi la sofansi ni dung chipu pulote lahan lo aron barim ke honghari kopilo pukar ju ke chi thaki ke lalo mati hakko ha fisar pirthe ke plan chiklorni ke plan hot pen itum kirim bom ajutang ani ma sapong fansi ni tum honghari pu chipu pulote la ka barim lo abarim pen kirim hor mulalo Alhisar poman pen kachitong Assam CM Himanta Biswa Sarma hin pen rada thengno along kaningje pona tengke karbiaron barim anim lake sining pirthe chikloar ni pen plangrap rengrap anim binong la pen jutang jubat poromputhi pendeng sumpot lamlun stame ke chokrim binong la sining pirthe rureti ke karbiaron barim anim virun elo Thirthi pensi doer popura aluhisar pohin pen ningje ponsi ingdeng hini karbi aron barim ar muching rumamai pi mesen pen pachun pon tar ei ভ্রমণৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল কাৰ্বি আৰণ বাৰিমৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা আজিৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখতকৈ ওপৰত লোকৰ উপস্থিতিত কাৰ্বি আৰণ বাৰিমৰ দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰথমখন বৈঠকতো যোৱা বছৰ মই আহিছিলো এইবাৰো অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল সুন্দৰ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন হ'ল মই সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো তেনেকুৱা নহয় বিজেপি জিলা পৰিষদ বিজেপি আৰু এনডিএ মিলি আমি ৩৭টাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই জিকিছো ৩৫টা বিজেপি 2টা এজিপি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আমি 280টা জিকিছো গতিকে বাকি গোটেই সিটবিলাকত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে ৩০০০ৰো অধিক সদস্য জিকিছে
চক কংগ্ৰেছে বহুত জায়গাত সদস্যত বেসিক্যালি এবাৰ সদস্যটো নন পলিটিক্যালো আছে গতিকে ইলেকশনৰ পিছত আমি গম পাম কোন পাৰ্টি কি কথা কিন্তু বিজেপিৰ লগত জড়িত বা বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য প্ৰায় বহু হাজাৰে ইতিমধ্যে সদস্যৰ পদটো বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে News report KATV News. Imek jongsi chichar dun de pulote pirthe ki dodun sung pik binong jongsi emek le chichar pa me pulote e ok ipran le mesen sita me ki dokit hak kidam ke bang mena phan ki sung thetan binong lasonsi mekiso akiso penching ra piknang jila pen mekiso kelong ara tumta me etnang jipu matha ponsi kedam tang thereponi phai krisir kyaparni Howrah Ghat MSC constituency angkang hidi bonglong high school along Guwahati Lions Eye hospital pen Bhansali Trust atum pen chelang petsi akijoy pen mekiso kiso kelang asai dengpon bang so mek kiso kelang poralong te bok te raya raratum bang phari sira bang phokep so se bang phu bang phiatum mek kiso chelang dun rinti si bang so jai megalong KACEM barim khonsing rom pi chitong dun pen mek kiso kelang pon Guwahati Lions Eye Hospital pen Bhansali Trust atum maphan kachoro pajir dun কাম তো সুকুটো হলো নয়নমণি আমার হলো কিন্তু কামটো ডাঙৰ একার এই নয়নমণি অর্থাৎ এমেক অর্থাৎ সুকু তার মানে বয়স অনুযায়ী আমার সুকুবিলাক মানে লাহে লাহে মানে পাওয়ারবিলাক কমে এখানে তার চিকিৎসা করার প্রয়োজন থাকে হয় জানো আমি চকাত জুই জ্বলাওঁতে ধূলি ওলায় গাঁৱত গৈ আমি কাম কৰোঁ ধূলি বালি মাজত আমি কাম কৰোঁ তেতিয়া কি আছে আমাৰ চকুৰ কিবা এটা আঘাত লাগে তেতিয়া আমি গম নাপাওঁ পিছত আমি কি আছে এমেক পাৰিম ৰাম বুলি কয় হেগং ৰিম বুলি কয় অসমীয়াত কাৰ্বি হেগং চিচাৰ ফুৰি বুলি কয় হেগং ৰিম হেৰি হা কাইবটা নাংনা ফুৰিটা নাংনা তাৰমানে খাম যেন লাগে কিন্তু আচলতে তো না News report KATV News. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong anparta di Mahasawalong Rialong Assam CM pen ke pangdak pon kiwang jilang apor pen ke Assami salam si kaningje chihung nang popura radadong pangdak pon lo la solam the ke pangdak pon along komannia tum ke kachidon dun ta dolo lapen komatnia tum ke kachidon dun dia tum sitami dolo la son thak thak si Karbi Anglong ar lo along sitami Karbi kha atum ta bangso puthak chidon dun thek the pura kidam tang jang mini phai kretrok siar ni difurong sopi bus stand along APHLC Youth Wing KSA lapen APHLC Women Wing atum pen chingrum si ing samjin pen kachesong asai deng pondo Bonda kachisong boma porahut kachisong adung head mate difu club along ta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma kahumri kiwa apor pen chiton chirajok la pusona porahut ke chisong long le pura raikom sai khia tum pen kachisong arada phan khang dutlo কিয় কাৰণে আপোনালোকে কমিশ্যন নোলোৱাকৈ লগাইছে একো ডিছকাছ কিয় কৰা নাই কাৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিল আপোনালোকে আমি কৰিব আহিছে News dum macam song ponang ko athegel hello non Karbi Anglong ke Karbi Anglong jet gelo Karbi Anglong la ben dima saw ke Assamese alam si officially bangke deng ponang bu kusi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lang dinigi ponno la solam he ke lage isi itu makhe fan Anglong khe fan isi kaphiri mi Athemail dum chinilo Karbi Anglong arat mate Anglong arat ke 99% Anglong khe tumke Assamese alam ke ningje pame thekhe ka ningje pame thekhe chotgali toka the lang thekhe atum siko laso joine si litum
1960 ningkan belum bodi 1960 aningkan malam itu Karbiang lo rat fur paken hala suta nono sama taksi Assamese language nang campus lo lasin itu ke Assamese language nang me bojoni salah satu song lo laso kaci song akhiring tangrak pena joksi hala sur itu isi kit hedung itu achievement gitu lo Inglong akai long ri along ke Assamese alam pardu pondong le pura kachidon dun tek ang tek cipaklang pon Suli lagi betul lagi itu kibir kaman calo. Asi kibir anban magen itu deng itu te. La alang kita balik. Am siam dak kedo sek sini kita udah tinggal tunggu mana hai bu dak lu kipidi nang kasi son doma. Ni tumla bangke non cingwai bom lo. Lu kipidi mang tumla cingwai bom lo. Sabe la bangke angsong di itu central committee dum bang pitong cingwai ne hala sorting lagi pakai kempo lu bangke lagi. Dan desa dabang so non la Assamese language enforce bang jongsi la so tot jongsi la langsung Cinutian ipute mo ladak siliria handi kapegi son order ala sinte mitma Pini thelo lo gedi la alang li chief minister kaningi bangke Karbiang lo dimasau apana bangke alang tum aprang mes ke pajok ni alang ke ninje nagi sab pini bangke Bodoland la penke kisel pila ala so kiesela Barak Valley la lohi long si la Assamese language bangga dake mane paludli alam si ningirong sa chini lola itu jong si alang itu matha pen jong si dake sixul area itum ga aprang dake kamke do la pen la pingi un e polam chini pen jong si la bangso alam chende pot lake insam jin po jong si chen e pot lake Karbiang lo rat ke lake dojo jilo chisong ek balake News report KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom